Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Evo, posle duže vremena malo tema Srbi protiv Srba. Danas me jedna objava na Facebooku podsjetila na jednog Srbina iz Prvog svjetskog rata koji je ratovao protiv nas. Znate, onako kad potisnete neke ličnosti za koje znate i koje su vam poznate i onda se tako u nekom međuvremenu pojavi neka informacija koja vas asocira na njih i evocira sva znanja koje posjedujete o datoj ličnosti. Reč je o Srbinu iz Bilećem, Gojkomiru Gologovcu. Gojkomir Gologovac je potiče čak iz bogate porodice. Otac mu je bio poreski inspektor u Bileći, ali jako mlad umro. Tako da je Gojkomir morao da ode na odsluženje vojnog roka i da nakon toga upiše vojnu školu, koju je završio na području Sarajeva, Maribora i Graca sa visokim ocenama. S 21 godinom postao je član bosansko-hercegovačke regimente i član mitraljevske čete i postepeno je napredovao od mlađeg oficira ka višoj instanci. Inače, Gojkomir Gologovac je pre svega bio jedna svestrana ličnost. Bio je mačevalac, gimnastičar, atleta, vrhunski plivač, zaista nevjerovatna jedna ličnost. Govori veliki broj jezika, što je i za današnje pojmova, kamoli za ono vreme, bilo prosto neverovatno. Važio je za čoveka koji je izuzetno tople i blage naravi i čoveka koji je znao da komunicira i znao da razgovara sa svojim vojnicima. Iz tog razloga, zato što je poprilično bio naklonjen svojim vojnicima, često je padao u nemilost viših oficira i često je bio kažnjavan. Prvi put po jednoj žegi, kada je trening trebalo da se održi na polju, on je skupio svu svoju vojsku i odveo je u kasarnu, to jest u baraku, da vežbaju u zatvorenom prostoru, jer je većina bila velika. Naišao je oficir Kolarević, gde mu je održao slovo i zahtevao da ih izvede napolje. On je to ponovo odbio. Nakon sat vremena kad je prošao pored barake i vidio da su oni dalje unutra, da se on ogušio njegovu naredbu, kaznio ga je sa 5 dana zatvora. To se desilo, mislim, u Sarajevu. Sljedeću kaznu je dobio u Banja Luci. Voleo je čizme koje su pretežno nosili jahači. Tada u to vreme u Austrougarskoj su bile zabranjeno da ljudi koji ne jašu nosete, koji nisu jahači da nosete čizme. On se je tu naredbu oglušio i kažnjen je sa 5 dana zatvora. Bio je kasnije u odeljenju za obuku mitraljevskih četa, gde je pokazao vrhunsko znanje i vrhunsku sposobnost i taktičnost. Sada dolazi ona najbitnija stvar, Prvi svjetski rat. Znači od Maribora, Graca, Sarajeva, Banja Luke, gde je radio kao oficir na brojnim obukama mitraljevskih četa, gde se i sam usavršio maltene do savršenstva, bosansko-hercegovačku četu šalju na front protiv nas. Nemali broj Srba je učestvovao protiv nas, ni dana današnjeg ne znamo koliko je Srba zaista ratovalo protiv nas u Prvom svjetskom ratu. Sa brojnim ciframa se spekuliše, a reč je o Srbima s područja Like, Bosne i Hercegovine, Krajine, Korduna, Banije, Slavonije, koji su su bili u tom trenutku sastava Austrougarske i članovi brojnih četa i jedinica koji su popunjavali formacije austrougarske vojske, ratovali protiv nas. U bici kod Ljiga na Suvoboru dobio je nadimak Gojko Mitraljez. Od prilike je pokosio 400 pripadnika Moravske divizije. Kažu da je čak i tu bitku su pobedili Austrougari upravo zahvaljujući njemu, jer su brojni mitraljezci popadali i izginuli u borbi i on je preuzeo sam mitraljez i pucao na nas. Kasnije prebačen je sa srpskog fronta na frontnu Soču, gde je odneo i učestvovao u brojnim pobedama nad Italijanima i učestvovao u sukobima na koruško-italijanskoj granici, gde se tu dokazao i kao vrhunski oficir i vrhunski taktičar. U međuvremenu za doprinos u Prvom svjetskom ratu dobio je gvozdeni krst Marije Terezije.
a za svoj doprinos na istočnom frontu na Soči, dobio je titulu barona i dobio je titulu barona Marije Terezije, gde je bilo tada odlikovanje njih 300 koji su dobili to odlikovanje, između ostalog dobio ga i on. U jednom periodu je oboleo groznice 1917. godine i teško se lečio, gde je povučen sa fronta i tako bolestan je vršio obuku mitraljevskih četa. Nakon toga ga vraćaju u Beograd, u Beli Potok preciznije, da izvrši obuku je formacija koje će da se šalju na razne frontove, u Albaniju i u Rusiju i tako dalje. I to je obavio kako treba i kako se od njega očekivalo. Bio je odličan zaista i tu je pokupio veliki broj odlikovanja, kasnije ponovo poslat na front, gde je učestvovao opet na linijama protiv Italijana, kao i na drugim bojištima. Kada se završio Prvi svjetski rat, on je postao komandir mitraljevske čete u Karlovcu, prvog pešadijskog puka, ali mu Srbi nisu zaboravili ko je bio i šta je bio. Trpeo je velike probleme od Srba, šikanu, maltretiranjem, kakav je bio onako kralj Aleksandar Karađorđević, sentimentalan prema ljudima koji su ubijali na Srbe, što po Ceru, Kolubari, Mačkom kamenu. On ih je kasnije nakon rata onako fino autoristički abolirao i podelio im dodatne činove, unapređenja i poslao ih da u komandna polja i komandne jedinice, komandne stanice da nastave da rade ono što su radili i pre toga. Brojni komandanti koji su bili pored njega i vojnici su znali ko je on, šta je, nisu mogli da mu pređu preko onoga što je uradio, šikaniran je i vremenom je bio prinuđen da napusti vojsku. Tada se, pošto mu je penzija bila izuzetno mala, vojnička, izdržavao se tako što je davao časove, pošto je bio i erudita, je bio izuzetno obrazovan čovek i radio je honorarno kao učitelj i tako dalje, a od toga nije moglo da se izdržava. Između ostalog, jedan ključnih razloga zašto je izbačen iz vojske, kada je podizana zastava i salutiralo se i odavao počast kralju Petru I. Karađorđeviću, on je eksplicitno odbio da učestvuje u celom tom događaju, u celoj toj manifestaciji i javno je kažnjen i povukao se iz vojske. Sklonio se u Mađarsku i pokušao je da se priključi brojnoj hrvatskoj i austrougarskoj migraciji koja je tada radila protiv Jugoslavije, ali ga nisu primili iz nekog razloga. I 1921. godine umire od tuberkuloze i sahranjen je u Budimpešti bez vojne počasti, čak ne znam ni da se niko zna gde mu je grob. Kažu da su ga vojnici bukvalno slepo sledili. Bosansko-hercegovačku jedinicu koju je vodio na istočnom frontu je bila poprilično hrabra i dokazala se tamo, ali je polovina izbačena iz stroja protiv Italijana. Ali njegov doprinos i njegov učešće u Prvom svetskom ratu na strani neprijatelja je bio poprilično fanatičan, odlučan i nepokolebljiv, kako to obično biva kada Srbin ratuje za nekog drugog. Prosto nekad pomisli čovek da sa tolikim žarom i ljubavi to radi i da ne može da dođe do zaključka i do objašnjenja zašto je to prosto tako i šta ga na taj način motiviše da se nekom drugom dokazuje i pokazuje i da on njemu potvrđuje svoju vernost i lojalnost. Biće naravno još ovakvih ličnosti, ima ih poprilično, koliko ima i Srba koji su nas zadužili, a nemamo pojma, ima i stranaca koji su nas volili. Isto toliko ima, ako ne možda i više Srba koji su se trudili na sve moguće načine da nas unize, ponize i unište na svakom koraku. Hvala vam na pažnji, hvala što podržavate moj rad i naravno vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i doviđenja.